لله الذي هدانا الإسلام والحمد لله الذي هدانا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لا يشمل الله سبحانه وتعالى نبصبira amahoro bihezagire bihundagaze kwasozera intumana bahanuzi ikitegerezo cyiza umwarimu mwiza indongozi y'abemeramana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugiye n'ikigwa cy'uno munsi, ikigwa kiryoshe cyane kugira ngo twigishe abantu icyo twita tauhid cyangwa ikigwa kiza kutuganisha ku bwigenge bwa Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Ikigwa rero cy'uno munsi gifatiye ku nyandiko zibiri. Inyandiko ya mbere iboneka muri Yohana 14 umurongo wa 24. Ubanza dusomera iyo nyandiko, hanyuma nyuma gusomera iyo nyandiko twumva amajambo avugwamo, hama cyo twisunga n'indi nyandiko iza kuboneka mu ikete Paulo yandikiye Tito ikigabane cya 2 ku murongo wa 13. Dushiriza inyandiko zibiri, amajambo yavuzwe na Yesu n'amajambo yavuzwe na Paulo. Mbega hagati y'aba bantu babiri ninde yavuze ukuri? Icyo kigo cy'uno munsi kabisa. Inyandiko ya mbere ivuga ngo iki? 14:24 ndiyo aragira ati ndiyo utankunda. Aya n'amajambo ya Yesu. Yesu alikayivugira ati ubutankunda jewe Yesu nitondera amajambo yanje ndiyo kandi ijambo mwumva si iganje. Ati rero ijambo mwumva niko ndavuga jewe Yesu ntabwo ari iganje ndiyo ariko ni rya data yantumye. Igereza Yesu ati amajambo mwumva ntabwo ari iwanje. Ati mbere ibyo mvuga byose ni ibyo natumwe nande na data. Bisobanuye ko ku mvugo ya Yesu, Yesu ni intumwa yande y'Imana. Iyi ni imvugo ya Yesu. Reka rero dusome inyandiko nayo ya Paulo mwikete Paulo yandikiye Tito, hanyuma abantu dushira ku munzani turabe hagati ya Yesu na Paulo mbega ninde yavuze ukuri. Tito 2:13. Tito 2:13 nawe aragira ati ndiyo twitega byizigiro by'amahirwe. Paulo yandikiye Tito amubwira ati wowe rero Tito umvirize ino mpano ndaguhaye, twebwe twitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. No kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu yambaye ndiyo n'umukiza. Igereza nukuvuga Yesu yivugiye ko ari intumwa y'iki y'Imana. Paulo nawe ngo ni Yesu ni Imana ihambaye n'iki n'umukiza. Hagati y'aba bantu babiri Yesu na Paulo ninde yavuze ukuri? Abantu mwese muri ngaha atageka ukuri muraza kumwikukumva ukwariko kabisa. Bendera ukuntu nk'abayisilamu twatahuye imvugo ya Yesu, mbere twe tukaba turi ngaho twemeza ko Yesu ari wari imvuga kuri. Yesu ntiyagarukirije ngaho, bandanya ngaje nyine muda murongo wa 14 24 utugende 28. Bumvirize Yesu yabana bije yivugira 28 haragira ati ndiyo marumse ko namubwiye ndagiye. Yesu rero yagarukirije ngaho yacavuga ati mwarumvise ko nawe yabwiye bijewe Yesu nagize gute ndagiye ndiyo ariko ndiyo nzogarukako. Ati rero je ntabwo nabasize mwenyene, ati naho ngiye yamara nzogaruka bandanya wumve iyo muba munkunda. Yesu ataravuga ati mwebwe iyo muba muri abakunzi banje mukaba munkunda jewe Yesu muba munezerejwe nuko ngiye kwa data ndiyo kuko data ndiyo ari wanduta. Muriko muranyumviriza n'imvugo zande za Yesu. Paulo nawe ngo Yesu niwe Mana ihambaye n'iki n'umukiza. Shaka rero abanyabwenge baze guca baza batubwire ko Yesu bavuga ko ari we Mana ihambaye n'umukiza, bikaba bivuzwe na Paulo. Yesu nawe avuga ko ari iyindi Mana imuruta. Iyi Mana iruta Yesu nayo ifisikiye kibanza. Ego kabisa. Cyadusha ku munzani Yesu avuze ko ari Imana igira gute imuruta. Paulo nawe ngo niwe Mana, Yesu niwe Mana ihambaye n'iki n'umukiza. Iyi Mana rero iruta Yesu ifisikiye kibanza. Abayisilamu turi ngaha tugaragaza yuko Yesu ari intumwa y'iki y'Imana. Iyi Mana yatumye Yesu niyo Yesu yavuze ko ari igira gute imuruta. Reka mbananye mbaza Yesu somera ngaho nyene 12 uhera umurongo wa 44.
12:44 ndiyo haragira hati ndiyo ibyo Yesaya yavuze Yohana 14:44 12:44 Yohana Yesu asemerera ati Yesu arasemerera bavuze ngo arasemerera ibi ni byo ari karivugira arasemerera ati unyizera ati unyizera jewe Yesu si jewe yizeye aje aho Yesu ndamukunda kabisa ati unyizera jewe Yesu ntabwo yizeye jewe yizeye nde ariko yizeye wantumye kumbe mushaka rero ko Paulo yatubwiye ko Yesu ari Imana ihambaye n'umukiza ubu nawe yatumye Yesu abantu bakwiye kwizera afisikihe kibanza nutubazo muze baratwandika bariko baratwumviriza bariko baratwumviriza muze baratwandika ubu rero afisikihe kibanza ubu yatumye Yesu kandi genda gusoma imvugo gusa Yesu yivugiye apana ngo numvise Yesu ngo avuga Yesu yivugiye 15:24 Matayo ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo 15:24 ndiyo haragira ati ndiyo Yesu arabishura ati sinatumwe ku bandi ati jewe Yesu kubera hari uwo wantumye arafite nabo yantumye ko ntabwo yantumye mu kajagari jewe sinatumwe ku bandi atari kunama zazimiye ndiyo zinzu ya Isirayeli uko niko kwizera kw'abayisilamu kwemera ko Yesu ari intumwa y'Imana iyi Imana rero yatumye Yesu ifisikihe kibanza ko Paulo yatubwiye ko Yesu ari we Imana ihambaye n'iki n'umukiza iyi nayo Yesu ariko aratubwira yamutumye ku muryango wa Isirayeli iyi nayo yitwa ngwiki aho nyene 11:25 Matayo 11:25 ndiyo muri ico gihe Yesu aravuga ati muri ico gihe umwami Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data ndiyo mwami ndiyo ijuru n'isi Yesu avuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi ko Paulo yatubwiye ko Yesu ari we Imana ihambaye n'umukiza uyu mwami w'ijuru n'isi Yesu ariko arahimbaza nawe afise ikihe kibanza tubazo twanje muze marandika inyandiko zose nagenda zuwakiramo akabazo nisuze muri ya nyandiko yande ya Paulo ani 3:49 Korani 3:49 ndiyo aragira ati ndiyo mbanje kukinga kurambinde na Satani yavume kweli kwa zina ry'Imana nyarimbabazi nyarimpuhwe ndiyo aragira ati ndiyo kandi mugire intumwa ndiyo kandi amugire intumwa kuri bene Isirayeli uyu rero Allah subhanahu wa ta'ala yafashe Yesu amugira intumwa kuri bene Isirayeli niko kabazo kandi hose inyandiko zose maze gutanga tugenda dusanga Yesu ari intumwa y'Imana hama Paulo rero yavuze ko Yesu ari Imana ihambaye n'umukiza n'umunyakuri canke n'umunyabinyoma baratubwiye barazakuza badusobanurire kabisa ndagenda no mu byakozwe n'intumwa 2:21 hose njanye ibyakozwe n'intumwa 2:21 naho aragira ati ndiyo kandi umuntu wese ndiyo azokwamaza izina ry'Uhoraho azokizwa umuntu wese azokwamamaza izina ry'Uhoraho azogira gute azokizwa ngirambaze dabe yuko Yesu yoba yararyamamaje bandanya yemwe bagabo b'Isirayeli nabo yemwe bagabo b'abakristo bo ngaha nimumve amajambo aya majambo nimutumvirize Yesu Umunyanazareti Yesu Umunyanazareti umuntu umuki umuntu oya gasubiremwo umuntu Paulo nawe ngo Yesu ni Imana ihambaye n'iki n'umukiza abashira akagozi kabisa Yesu ngo n'umuki n'umuntu genda guharura 2:3:19 Paulo atubwiye ngo Yesu ni Imana ihambaye n'iki n'umukiza igitabo cyo guharura Tanguriro kuvayo abalewi guharura subira mu byagize Tanguriro kuvayo abalewi guharura 2:3:19 2:3:19 ndiyo
mu gitabo cy'itanguriro cyo guharura kweli haragira ati ndiyo na gatatu 19 nageze mwarimu haragira ati ndiyo erega Imana si umuntu Imana siki si umuntu ngubeshi musubira muri cyangwa n'intumwa 22 Bibiliya ati erega Imana si umuntu ibyakozwe n'intumwa 222 ndiyo haragira ati yemwe bagabo b'Isirayeli yemwe bagabo b'Isirayeli ndiyo ni mumba y'amagambo kweli Yesu Mnyanazareti ndiyo umuntu ndiyo umuntu Imana yasimagishije kuri mwebwe ibitangaza n'utwumviza n'ibimenyetso yagenda gahoro Yesu ngo umuntu Imana yashimagirishije ibitangaza n'utwumviza n'ibimenyetso ko Pawulo atubwiye ngo Yesu niwe Mana ihambaye no mukiza iyi Mana yakoresheje Yesu ibitangaza n'utwumviza n'ibimenyetso iyi Mana muyihikiye kibanza nikude kamayi mwandi Imana yamukoresheje hagati yanyu kumbe Yesu mu bitangaro byose yabikoresheje n'iki Imana Pawulo yatubwiye ngo Yesu niwe Mana ihambaye n'iki n'umukiza iyi Mana yakoresheje ibitangaro Yesu mu bukiristo ifisikihe kibanza marata kutaje muranyisha utubazo biko ndibariza utubazo duto gusa kandi tutagoye kumana fiziki ubwenge aha Yesu kabisa atangeka cyo kuvuga ati Yesu n'umunyakuri atamakenga mbere rero nanoneho n'uyu Pawulo nyene reka nawe tumubaze nawe uremeza koko yuko Yesu ariwe Mana ihambaye n'umukiza cyangwa urabesha waripuguruje Timoteyo wa mbere 2:3 2:3 ugace dushira ku munzani mbega Pawulo urumunyakuri cyangwa urumunyabinyoma Timoteyo wa mbere 2:3 fanya haraka Timoteyo wa mbere 2:3 ndiyo haragira ati ndiyo ivyo nivyo vyiza Pawulo aravuga ati ibi rero kujya naho namubwiye Tito umviriza itiza gusumba ati byo nivyo vyiza yemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu yagenda gahoro ubwo byemerwa mu nyonga z'Imana nari Imana Pawulo atubwiye Yesu ibyo nivyo vyiza byemerwa mu nyonga z'iki z'Imana mandanya wumve igomba ko abantu bose bakizwa iyi Mana rero iragomba ko abantu bose baba abakizwa aba bakizwa rero tugiye kubara ba original abaribo bandanya bagashika ko kumenya ivy'ukuri aba bakizwa original bagaca bashika ku kumenya ivy'ukuri ndiyo uko hari Imana imwe Pawulo aravuga ati ebana buryo bw'abantu biriko baranogota ngo hari Imana data n'Imana y'Umwana n'Imana mutima mwerana ngoya hari Imana imwe bandanya kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu agacaba rero n'umuhuza ahunza Imana n'abantu ninde nawe nyene n'umuntu uwo muhuza ahunza Imana n'abantu nimwibaze ngo n'ikindi kiremwa n'umuntu ntabwo ari impene ntabwo ari inka nta nubwo ari inkoko nta nubwo ari intama niki n'umuntu nawe muntu yitwa nde ni Kristo Yesu yerashe dewe nandamivuga hagati rero y'aba bantu babiri Pawulo na Yesu ninde munyakuri umunyakinyoma ninde mu nyandiko ya mbere atangeka ubu turabonye ko Pawulo ari umunyabinyoma kiratahuritse Yesu nawe n'umunyakuri Pawulo yamaze kugira gute kwivuguruza atamwe ko umuntu yivuguje no muri sentare bamushira mu mbimba ngo bicabigenda Yesu rero acabandanya tubwira gute Yesu abandanya tubwira yuko Imana hari Imana yamutumye kandi ariyo Mana imwe mbega iyo Mana imwe Yesu ayitwigisha gute 17:3 aho nyene muri Yohana Yohana 17:3 ndiyo ubone ko bugingo budashira ndiyo wamenye wowe Mana nyene y'ukuri ndiyo nuwo watumye Yesu Kristo aje geribaza aho nta ngorane n'imwe burya nkaho ikibazo isa n'icyo kirarangira hasigaye gusa ko tumenya hagati ya Pawulo na Yesu ninde umunyakuri ninde biko biratahuri burya nicyo dusigaje kumenya kandi biriko biratahuri
Yesu aturuniko bugingo budashira abantu bose bamenya ko ari Imana imwe yonyene y'ukuri n'uwo yatumye yitwa nde Yesu. Tumaze kubona inyandiko zirenga 5 zigaragaza ko Yesu ari intumwa y'iki y'Imana. N'inyandiko ya Paulo igaragaza ko Yesu ari Imana ihambaye n'iki n'umukiza. Hagati y'aba babiri Paulo na Yesu umunyakuri ninde? Basha nuko bimeze kabisa. Nariko barakuru genda gaho nyene rero 17 muri Yohana 17 haragira ati niyo 17 Yesu arabwira ati numureko. Yesu amubwira abantu ati numureko niyo ubwo naraduga kwa data ati jewe rero Yesu burya nabize data wa uri data Yesu agumya mugarukana jewe sindaduga kwande kwa data niyo ariko genda kwa bene data ubabari ruti agira duge kwase ati rero Yesu agira duge kwase uyuse ko Paulo aduge ko Yesu ari Imana ihambaye n'umukiza. Ubuse wa Yesu data wa Yesu afizikirihe kibanza bandanya ari weso ati rero ubuse wa Yesu ni wese w'abantu bose. Ubuse wa Yesu ari wese wacu afizikirihe kibanza bandanya utikumana yiwe kukumana yande ya Yesu bandanya kumana yiwe ariyo mana yanyu. Kumbe Yesu abize niki ni Imana. Iyi Mana rero ya Yesu ariyo mana yacu ifisikiye kibanza. Muraza kuzangamo twishure ati rero Imana burya ashobora kuba yari sekretari wa Yesu kubera Yesu twumviye ko ari Imana ihambaye n'umukiza. Ati rero iyi Imana Yesu ariko aratubwira we ishobora kuba ari sekretari cyangwa ishobora kuba ari conseiller wa Yesu. Mucyo mudamusobanurire tuno iyo Mana ya Yesu hagati ya Paulo kabisa na Yesu umunyakuri ninde? Kendi baza ayishikwa kiriko kiragira gute kiriko kiratahurika. Yesu aho icyo tuzi nuko yari intumwa y'Imana nkuko yari yarabyivugira mu nyandiko zirenga 10 tumaze gutanga. Ebane yakuyerekana ko ari intumwa y'iki y'Imana. None amaze kuba ari intumwa y'Imana akaba ari intumwa y'Imana. Iyi Mana rero yatumye Yesu namwe abakristo mwisunze imvugo ya Paulo yatubwiye yuko Yesu ariwe Imana ihambaye n'umukiza. Umunyakuri ninde hagati ya Paulo na Yesu? Jendi ko ndagenda gaho imaze kuza ngaha rero muhambe mu ruduka ebana ibintu biko biragenda neza. Ahubwo Yesu uko kuba intumwa y'Imana yaciye atubwira ahubwo wewe ati jewe nimwabe mundonderera no mu bindi bintu jewe Imana yanurungize kugira ngo ngire gute nigishe. Mariko 1:38 Mariko bereze ngaho 1:38 Mariko 1:38 niyo haragira ati kweli Yesu arabishura ati tujane mu bisagara biri hafi niyo naho nyene nigisheyo kweli uko arico cyanzanye. Yesu Imana yaramurungitse imanuka n'intumwa y'Imana. Imaze kumanuka n'intumwa y'Imana intumwa z'Imana nabo icabazana kwari kwigisha iki abantu. Yesu yabirangije jewe sindi Imana ni intumwa y'Imana naje kwigisha iki abantu. Ibireze kuri ivyo n'urusaku hagati ya Paulo rero na Yesu ninde yavuze ukuri? Twisuze inyandiko muri Yohana 14 umurongo wa 24 na Tito 2:13 Paulo atubwira ko Yesu ariwe Imana ihambaye niki n'umukiza. Mucyo muza ngaha rero banyakubahwa mutuze munyaki ninde munyakinyoma ninde? Na b'Abayisilamu dukeneye imvuga kuri ku ruhande rw'abakristo kuko icyazanye Yesu inyandikira kimaririye inyandiko ihereje. Sinavuga ko byinshi ahubwo hagurutse umwarimu nawe avuga ati muryoke ati bimeze uko. Murakoze. Iminota 2 iraheze ku ruhande rw'Abayisilamu bagerageje kuvuga mu byo bizeye. Mikrofone iri kuraja ku ruhande rw'Abakristo ariko tugomba duhamagare umwigisha ku ruhande rw'Abakristo
kugira ngo abigishe kuri ibyo bo badatahura kugira ngo baronke kubitahura. Karibu abakari mu minota 20 wigishe. Yes, iminota 20 ushikirano wigisha abakari mu minota 20. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nashimiye Yesu Kristo, Imana nkuru n'umukiza wacu, we adushoboye gushika muri kino kibanza kugira ngo dushobore kwigisha abana bagabo kubyo batemberanya ku nyandiko. Rero nibaze ko akaryo keza kugira ngo amajambo make mwigisha yavuze ashoboye gutahura ibyo byamuvanze. Tudatinze musomyi turatangura n'inyandiko kugira ngo abantu batahure neza. Dusubire mu nyandiko yaciyemo nizo nanditse Yohana 14:24. Washitse usome icyo cyanditswe hama tutugeje atasomye na gatatu cyumve. Turasomize. Ego. Utankunda niyitondera amajambo yanje. Utankunda niyitondera amajambo yanje, imvugo ya Yesu. Kandi ijambo muwumva si ryanje. Kandi ijambo wumva si ryanje. Ariko ni rya Data yantumye. Ariko ni rya Data yantumye. Ageze kuri iryo jambo avuga ati ku mvugo ya Yesu aragaragaza yuko wene yatumwe nande na Data. Ikibazo ni kimwe. Yesu avuze ati sijanye ko bijyane ni rya Data. Uyu akavuga ati birumvikana yuko Yesu wari intumwa yande Ya Data. Yesu ndio batiko intumwa ya Data, ni intumwa ya Papa. Sito? Abati Data nisoko ari intumwa ya Se. Urani majambo cyadatauri kibazo kimwe abayisilamu badakeneye gutahura neza. Ugiye mumvise ko Yesu abati Data yantumye, baratahura yuko no kumvugo yuko Yesu yavuze ko Yesu afise nde Se. Sinumva ko mutahatevye gato nyamuyigisha abantu. Kuki mutayemeje yuko basi kuri mvugo ya Yesu ari ukuri? Mubyo Yesu yavuze ati jewe natumwe na Papa. Se nawe ni inde? Baratubwiye. Kuri iyo mvugo ku mvugo yabo, kuri iyo mvugo yakoresheje ngaho ku cyumviro cyabo bagaragaza ko Yesu afite se ari inde? Bifise ko Yesu ari inde? Ese motite rito basi ndio byandike Narakize. ikabura byizeraga abayisilamu. Yesu ati jena kumara Papa wanje ni Imana, nimumva amajambo yiwanje mwamufise amajambo ya Papa wanje Imana. Ni ngoma. Aho barakoye sijena kandi cyane so bari cyanditse. Sibyo? Ariko ibira gatatu hejuru gute atashobora kwasoma kandi Mungu ya gatatu. Yesu aramwishura. Nihagira uwunkunda. Azokwitondera ijambo ryanje. Kandi Data azomukunda. Maze tuzoza kuri we. Kandi tuzoza kujewe na Papa. N'uyitondera amajambo yanje. Papa azomukunda. Yesu abantu bize ko bakundwa na Papa wacu babakoresha. Haleluya. Bagana bakunda so. Uyo so wikigaba tabakunda. Muravanwa nawe. Yesu ati Papa azobakunda. Kandi bizogenda gute? Tuzoza kuri we. Kandi jewe na Papa tuzoza kuri wewe umunda. Tubane nawe. Tuzoza kuri wewe tugira gute? Tubane. Yesu nani? Na Papa. Base. Kuri uwo muntu y'abakuru. Babane. Turakene ko abantu uza kwasobanura. Utubwirigene Yesu na se Imana baza. Nimugore kibi apana ngo nada se Papa. Jewe
gusoza kuri uwo murankunda tubane kuko iyo tubabwiye yuko ibya Yesu musobanura Yesu mu mubiri mudatahura tureke icyo kibazo muze mudusobanurire Yesu azaza nase babana muri uwo muntu uko mwatuke ko Yesu ari iki ari umuntu yinjire mu wundi muntu abe muriwe turakira ko muza gusiguraho niba ari umuntu mutubwire uyo murabasaba kumubaga bamushiremo Yesu nase bace baza bafata agatebe binjira muriwe babeyo kurute araba ari umuntu turakira ko muza gusobanura iyo mvugo ndakeneye ndabereke yuko imvugo musoma mubisoma ibintu mudatahura ko mubisoma mu mubiri gusa kuko aya majambo nayo ni muhemu n'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko tukingaho nyene iyi mvugo ya Yesu niyo siyo tunaho nyene 30 Yohana haravuga hagasubira akavuga gute jewe na data Yesu ati sukubana gusa muri uwo muntu iyo bafite imvugo ya Yesu niyo twemera. Yesu ati jewe na papa turiki umwe wowe watandukanye gute nini imvugo ya Yesu iyo ni imvugo ya Yesu jewe na papa umwe wewe watandukanye kubera iki bakugize iki baguhoye iki bagutwaye iki bakuvuga rero twemera ni bamwe gute tugere tunagusigura wati ngo ni bamwe gute kugira ngo batandukanye bora batito nidusigane turumwe no umwaje adebakiwe bose uyari mu turaza turimukana turinjira turasongana turinda turumwe utubwire ni bamwe gute kumvugo ya Yesu gusa aho ndahejeje uyo murongo magira ungaruka ko subira kuri 13 Baso wavuze mbona bichako na uze kurangiza kuri tubazo nakubwira Chobera gatatu aravuga kugira mu muntu gute ari umuntu baza kubaga sinzi kumvugo ya Yesu jewe na data turumwe data yavuze ko ari Imana kumvugo ya Yesu yavuze ko se ari Imana iyo mvugo niyo siyo ni bamwe ko yativugiye wogira batandukanye iki ubahoye babigutumye bagusabye batandukanye ubikurahe so iyo mvugo ya Paulo itega ibyizigiro by'amahirwe twiteze ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza atakati iyi nyandiko ni ya Paulo si imvugo ya Yesu nibagira yuko Paulo yatabye kugati twiteze ibyizigiro bihambaye no kuzeseruka ku bwiza mu yandi majambo hari ubundi bwiza bwa Yesu abantu batari bwaserurirwe babone ariko Paulo we arabuhamya atangiye kubukunga ubwo bwiza bwa Yesu buserutse bugaragara ni Imana ihambaye n'umukiza. Yesu arayemeza ko Paulo yavuze ukuri cyabure yabeje twese kuyaba iyo mvugo ubwiza buzoseruka bwa Yesu abantu batazi ubwiza bwa Yesu babona nk'uko uyu mugabo yavuga ati umuntu ariko Yesu akavuga ati sindi umuntu kumugenzo umuntu yigisha ubundi bwiza uba umuntu Paulo bati ko bwiza rero bukaseruka tuzotahura ko Yesu Kristo ari Imana n'umukiza kandi ahambaye akomeye. Iyi mvugo uvuga ati ngo siyo kuko yavuze Paulo ukeneye imvugo yanjye ya Yesu ndanabaza ati kibazo 13 Yohana 10:35 Yohana 33 aravuga agasubira iyo mvugo nyene yo kuvuga yuko Yesu ari Imana Yesu bwiwe yahindutse ko ari Imana bamugirira iki bamukoza gute so muyumve abayuda baramwishyura Yesu aje kuvuga ati gute kirana kuri umwe
igikorwa cyiza nitugutera amabuye kuko igikorwa cyiza wowe Yesu ukora turiko turabona ariko niko nuko bose ariko ngo nuko wowe Yesu utuzi nk'umuntu warogose kuko uri umuntu ngo kuko uri umuntu uko yabivuze ukigira Imana ukigira iki ukigira Imana oyandi majambo Kristo irageze aho aserura ubwiza bwiwe yigira iki avuga iki ari Imana abayuda baramwitegereza n'uyu mugabo ati Yesu s'umuntu nibwe mufite data none uyu muntu aba Imana gute bamutera amabuye ariko mu mvugo ya Yesu yari yizi iki Imana uze kubwira iyi mvugo Yesu yavuze kugeza aho yigira Imana wene ku mvugo yiwe niyo siyo kutayisomye niba ari mvugo ya Kristo kutayisomye wavuze ko wemerera Yesu gusa kono nibi utabisomye urabo tuzo kugenda neza ayishurira ko gutangura aha rero waje kubona ko ugereranywa na b'abayuda batera Yesu iki amabuye kuko ibyama amatabyo bari bazi bwa bwiza bw'atabyo bari bazi ariko utazi ni ngombwa kugira gute usome utahure watira Imana rero yamutumye biri mu kibanza cyawe ayatumira na 224 biri wari usome natama kindi kibazo 224 Yesu arasemerera ngo Yesu arasemerera atunyizera unyizera sinjye yizeye uyu mugabo yaraje kuvuga amagambo ya Paulo na Yesu kandi tatami ariko yizeye wanumye ariko yizeye wanumye uwumbonye ababonye wanumye wababonye wanumye uyasa amagambo ya Paulo siyo ariko arangiza atazicyandise uwizeye abayizeye wanumye uwumbonye ababonye wanumye ko babonye Yesu uwo wundi yamutumye bamubonye wibuka amajambo ya Paulo nk'uko wanditse amajambo ya Paulo kwiteza amahirwe n'ubwiza buzoseruka niyo mana n'ubwiza kirambaye bwa bwiza buzoseruka wowe utaruzi aho nicyo cyanditse kirabuha 27 aho nyine 27 ariyo 27 Paulo tunumukiza ni Imana n'umukiza ubwiza onyine birabihamya ariko nihagira wabitanze ariko nihagira umva amajambo yanjye Yesu jewe nayazigame cyane yabike si jewe nagucira kwiteka kuko nazanywe no gucira urubanza isi ariko nazanywe no gukiza isi nigwaye abayituye ko nibo barwaye Yesu yaje kurondera abatuye kuri isi bwa bwiza bundi Paulo avuga Yesu ni Imana n'umukiza Yesu barabiyamya ati jewe baje kubwira gute gukiza yamaje kuya Paulo ngene nukuri cyane gukiza kandi nizi no sirenzi rega abantu bararenzi akero gukiza Yesu murarenze pe ninasabakiza kuyaje gukiza isi mukaba mutera ko gukiza mukabufata nk'umuntu wameze nkaje w'ubwanwa mwaje gusokizwa nande barasukiza ko mwasukiza muzofashwa nande kunyukire nuko aza muri wowe abe muri wewe ko wana ko yoba muri wewe bizogenda gute ni ngora muri wo gupfa Mateo yavuze ubwiza bwiwe Yesu yabivuze muri wo gupfa ariko ikibazo nataye ikibazo cy'igitufati ni ikibazo cyo kudatahura iki ibyanditswe reka bari umurongo w'uwo umwe hama tezi n'urupapuro rwiwe atari bikora ahantu nasanze yiyeze cyane rwose Imana Yesu n'umuntu Yesu n'umuntu sawa ni imvugo yiwe iyo ni imvugo yiwe wavuze tuvuge imvugo za Yesu gusa nawe wavuze ko ari imvugo yiwe wewe wazanye icyanditswe kitavuzwe nawe bati Yesu umuntu Imana yashyize hejuru ufata n'umwuka ko abantu bavuze ko ari umuntu uyo nyine yavuze wavuze ko Yohana
Someranje Yohana ibigera mu 28. Yohana 20:28. Turahawe kandi. Ntawuko buru bwiwe. Aravuga. 28:20. Toma aramwishura. Mwami wanje. Kandi Imana yanje. Urangura papa umuntu. Nuko bamubona. Nuko babonye ikibanza kimwe nk'icyo turabona cy'amaso y'umubiri ari mu mubiri ari ngakwisi. Pawulo yageragera nk'umuntu. Ariko muri bwa bwiza bwiwe Pawulo abuhishurirwa. Yemeza n'ibyo Pawulo yabonye ati uyu ni umwami kandi ni iki? Kurute rero dusobanura umurongo rimwe Yohana dusobanura. Yego. Rimwe Yohana aravuga agasubira. Ndamufasha gusobanura umurongo wavuze ko umuntu. Atugambere na mbere jambo yari. Ubwambere na mbere jambo yari. Kandi so umutwe w'ijambo. Uko jambo yihinduye umuntu. Uko jambo yihinduye umuntu. Ni Yesu Kristo. Kumbe Yesu yari iki? Ni wende? Ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu twavuga ati jewe nzoza mbe muri we. Jenga data turumwe. Jewe ni data. Ni jewe Yesu. Zoza tubane. Acha yihindura umuntu. Somaro tutimire byageze. Ubwambere na mbere jambo yariho. Nambere na mbere jambo yariho. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo Yesu Kristo yari Imana. Urumva icyo jambo? Wa muntu wavuga yigize umuntu kugira ngo aze acungure ba bantu yasirenge. Ariko ubwiwe yari iki? Yari Imana. 14. Kandi uwo jambo yihaye umubiri. Abana natwe. Twitegereza ubwiza bwiwe. Indira amaze kwiha umubiri niyo mpamvu bamubonye bamubona kwita umuntu yihaye umubiri. Ikibazo atari umubiri yari iki? Atari umubiri yari iki? Kandi yarihe? Atari umubiri. Yarahawe. No. Atariha umubiri yari iki? Yarihe? 12 na gatatu. 13 hanyene. Gatatu. Ndabona 13. Ariko bamwakiriye bose. Yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abamwakiriye ataba ububasha bwo gucika abana b'Imana. Niba ufite ubwo bubasha wowe twinjira abana b'iki? B'Imana. Twinjira abana bandi. B'Imana. Kuko twizeye nde? Izina rya Yesu. Kristo abana b'Imana. Umwana wande. Umwana ati data. Umwana kubyakana ati umwana wa data jewe umwana wa so. 13 manuka. Izina ryiwe ari Yesu. Batabyawe n'amaraso. 10 rero subira 10 tubarangize umurongo. 10. Yari mwisi. Uyarera jambo Kristo waunda duao wasabuchika abana b'Imana tukizeye. Yari mwisi. Kandi isi yaremwe nawe. Kandi no si tubona yaremwe nawe inde. Yesu jambo yaremwe nawe inosi iremwe nawe. Naza kumbwira. Wewe ibisutu tuye kuna byageze gute? Ana majambo yiwe wakuta majambo yiwe. Abati ikibazo cyo kudatahura ibyanditswe kandi wabivugiye ati ari kwisi ntiyamumenye. Isi ntiyamumenye. Abantu kutamenya ubukuru bwe, ubumana bwe, ubwiza bwiwe bwaho ni Pawulo yasarura muri Tito 2:3. Ubwiza n'icyubahiro ni Imana n'umukiza. Kutakumenya abantu cyari ikibazo. Abantu bamenye ubukuru bw'Imana ku isi nibacho kwitahura byasa wiko bayishurirwa abibwirwe gaheza n'ukamara nangize umurongo telefone magazine. Mariza ndiko yangu inasema yaje mu byiwe ariko biwe ntibamwakiriye. Asa mu biwe abiwe ntibamwakiriye. Ndasize ibibazo ngaho kuza mu biwe yaje avahe aba bantu biwe ni bande? Yaje mu biwe ntibamwakira. Yaje avahe? Yaje avahe? Bikuraniye nakweza kazinduzi kikabiriya usobanuye mazu bitafu
Amen. Mumukomera amashi iminota yiwe 20 irarangiye yagerageje kubasigurira ibyo badatahura ariko kugira ngo tubandanye tubafasha ngomba memwe kiti mwenzangu yongera mwe 10 kugira ngo ashikano ibyo datahuye abizane twongere tumwigishe karibu.